Fifia lava whaatalo whaatu ile nei tūla o le fiafi. Alo maia i se whakaponga fo ile nei o lau Samoa taulongolongo mo le whai unga o le nei vai aso. E te muati a tātou tala o le whamanatuina o le aso whaapitoa mō tamā. O le aunga lea o le whaamoemoe sa whaatino le matanga luenga o tina matamaitai. A tina e o awhio anga maanga fiso atai. Sa whaatino ina i le aso i le motu tele i sa la whai. O se atelenga le nei o le ripoti. Awalu atu Samoa mo ni ai aso ona soe. Mo le whamanatuina o le aso whaapitoa mō tamā. O se aunga lea o le whamoemoe o se tasio por kalame whaatino. Al masanga luenga o tina matamaitai. A tina e o awhio anga maanga fiso atai. Sa whaatino ina i le aso i le motu i sa la whai. I sa sini autu e whaapea. Le lafo malafo e pai an whale. O lea whamoemoe o se wainga tūlanga e se fo ilona whaatino ina. Ina ua wa aia suru le tino i le taupate fia mai o le tele o te masa awai. O suia nuu mawhio anga e moli mauina le aso tāua. O le ofisa sile le mtanga luenga o tina matamaitai. Tamaitai fo mai i a mema motu sanga. Sa whaafeloa ina le mamalu sa awai i le whamoemoe. E ai nisi suia matanga luenga o le malo. Whalapas posonga pisini si tumaoti. Ai mese o tamā mai le motu tele. Awa ua mawalunga le aso malona whaamoemoe. I fōlinga o le taupate fia atu e langolangoina le whaamoemoe le matanga luenga. Samoa e amataina le nei por kalame e se saune ngā loto taitaina. E le sasunga le whawhiangainga ia au tama e Sarah. I se upu e tō matawina i le aunga o le aso malona whaamoemoe. A awalo atu Samoa e whamanatuina se aso whapitoa. Mō tamā uma e manatua ai ma whawhetai ai se sautaua o tamā e tutono ainga no uma e kālesia. I tiu te tau ame i aso ta itasi. O lea whamoemoe sa whaatumulia i tamā mai awhio anga ese sa awai moli mauina. Ma sa fofongaina i le awhionga i le minista langolango ni tanga luenga tina matamaitai. Awhionga se wā muli whaasito ma se saunuanga autu. E te tala i le whaamoemoe le aso. Ma sona sautaua wā fua i le whaamoemoe. Sa ia ta wā i whaapea o le lona se furu fitua i nei o tausanga talu o na whaama ite le whaamanatuina. E Samoa o le aso whapitua mō tamā. E amana i ailo la tau sautaua. A wale ta isa ina ma le tautua ina o ainga no uma e kālesia. Ai mai so tatou malo. O se tō whāna e lo tatou malo. E whaataua i atina e whaawau. O lo whaatino ina e tamā a wase manuia mō tangata uma. O le sini autu o le whamanatuina o le aso whapitua mō tamā i le tausanga nei ua wha autu ina e whapea. La lafo malafo e pai i anu whale. Sa whaatino ina nisi o onga ma whaafia. Whaatasi ai ma whaamalo sino mō tamā sa awai. Wa ia fo ili lau fafonga fia o e sa awai. O le langona lava e tasi sa iai fo ile whaatino ina o le nei polo kalame i ta mao o polo e pei o na amatamea ili amatanga o le nei waiaso. Sa tawalunga le nei whamoemoe i se tawalunga a tamā sa awai. Ma le matanga luenga ma fōlinga wa aia o le fia i nei polo kalame wa mawhai. O na tū mati e se sautawa o tamā i le nei tausanga e tawala mai i nei polo kalame matango fie. Ia manuia tele le alo atu o tamā molo la tau aso whaapitoa. Taptoile ki tiona mo lau Samoa taulongolongo. O le tai awa na leila sa siai e le company whale ta avale o le Samoa na Rentals le nofoanga mo tina ma tamā matutua po le mapu i whangalele ma mamoli alo i ai se foa i tupe e lima a whetala ma oloa si i atoa. O se atulenga le nei mai ale a whana nai se koni. E sili le manuia o le na te foai, nei lo le na te talia. O upu ia le tusi o ngā nuenga i mawhai o na whaamatalaai. Le langona ma le whaamoemoe o le foai, peo na anga le iai le whale ta avale a le Samoa na Rental. Mo ta mamati nā mātutua i mapui whangalele. O loi mata le fia o se langona whaamomoe loto foi, na moli mawine lau Samoa taunongolongo. Ono le tali ma le sangi fia e o ta mamati nā mātutua. E tali sa paia le taunu uatu o le nei company anga le lei. Mo le foai a wale no foanga. Le nei whaamoemoe o se tō whāna e la fionga le tamaita i pule, mana tuai le tamau le ainga wa whailangi le fōlanga. Insert 2. Le me mua wala na e se tō wha le mato company me se le mato tamaita i pule a Madeline R. Ia o le siaso na sau le tae au fa mai na whaila na miti. O na ua maliu lo na toa lua ia le mato pule. The founder Samoa Rental ia James R.
ia e mai se foi esi ona tama ia ole mafuanga le na faila na lana miti le po e tau wale aison tama le aison to lua so taulanga ngau mai e mai lana me alofa le mato me alofa ia e faamanuia ila sa tama I na tama ia o mau ile no maku I fangalele Sa sauna fo ile suyo le fale ta avale o le Samoana Rentals e whaalau tele le fuafuanga o le Asia o le nofuanga mo tina mata mama tutua. Aunga man whamoe mea le mato o mai I le maku I whangalele le ni tai au e fia mo te fia o mai whaamanuia le sa tama I nei tama o lo I le nofuanga lea. Sa whaania fo I le tamaitai a lili moli o le fia le loto ina ua o atu e moli mawina le whaamoe moe o le lato company I le nei tai au. O langona lava le alofa. Alofa fo I le titi lo atu I nei tamama nei tina e me se o le fia fo ina le tupu I fo I loto lo titi lo atu le tau sangi fia mai lato. Ia e me se ai ia o mato I langona voile o tsoi mana tua na ia tama tua like grandparents who failangi la to folonga o tsoi fa manatu mai tai aule nei ia I lota o mai I mama ava ai atu nei tama mana tina matua le fana nei se koni mola sa mo taulogologo mai niso tatou tala o le aso luas fululua o le masina le ua whaamoemoe o le asosi kirikiti I Samoa e whatau no uina I le taamilosanga kirikiti e le ngata I lea o le whaamanatuina o le ono se fulu tausanga o le tutu atasi o Samoa a e whaapea fo I le te wila o se atelenga le nei o Larry Poti mai a elikana le lifa. O le whaawawina pea le tāua le taanonga kirikiti wha Samoa e pea na sa amata mai e tua a. O le whaamoe moe leo le asosi kirikiti wha Samoa pea na fuafoi naila na taamilosanga tele leo le amata lia I le aso luas malua o le masina nei. O le whaamoe moe autua le nei taamilosanga o le ngata I le toi whaatawaina o le afo I taanonga ai ua o ngatasi fo I ma le whaamanatuina o le onos futausanga o le tuto atasi o Samoa ma le te wila. Mo le silafia I le fau lea taamilosanga ai maisi o le tau mawhainga e pea na whaata oto ai e le asosi lana taamilosanga o lo manei. Ia o le neira ma whamoe e le o se whamoe fo lea ua lewa ona a matamari nei whamoe sano po maua le fast food tau sanga o tau mwhaiare tau atina e ngā o le kirikiki wha Samoa I Samoa nei ia e sa tau mwhai fo I nei upolu ia walu le mfai on fa awawina ia lela wa se atulo I le mote de sala fai ia ole kirikiti lava ia ole woto e fa awaw ole asosi kirikiti a Samoa I Samoa ona ole awa I matu au I polunei ia mau savai ia ona ole ia fo fa mo nga fo lea e ole fo e tau anga mai au tutuila ia ai o le mo no le fato atala ia msalo po le tau sanga e fa pena e se fulu ma le fa au ta pena mo le nei taamilosanga sfulu ma tasi au le motutele I sala fai fa tasi ma le tolu au e malangatu I tu mo nei ma o tapunia fo I le ava no mo nisi au fo e fia fa au luinatu terminei le o toe talia se au terminei ono le wo umona fa ta otule tuo talo ia o mfona mai ele tapu kemi e fa pena ona ai ele au e ua fa mutale le ulu mal fontan ia ole mfaila onto lu tu temne a to lu tu la temine ia wa fetala e uia kirikiti wha Samoa wa sea ona toiva aia ai leva o ia ile nau peo le asosi e atia ele neita alonga a wase fa anga tamana fa ama ite tua a ile ngata e masania ai tupulanga ai o le nofo fealo fani foi le fa ama mo foi o le nau peo le asosi na ia fa awa wina peo le neita amilosanga e pei foi na loloma ile nei masina o le fa ta waina vaile e le asosi ia ona ia o se talonga e ia so ia ile fa mo o fio anga manu ina ia la to mo le no fo fer fani wa talonga le ia e o masani anu I tulanga fo I masaninga o tupulanga ma o fer fani no nu fenga solo ile I tu malei tu
Ia e whapena le o le nganga na ia I matuni. E le mawhai au na tuina. Le nganga fo le whaau au pea. Ia tūlanga fo I o le whamoe moe. Sauna fo le peristene, le nau ta inga ma le vaai mamao le asosi, ina ia awa na imuta le hati ina ino le neita alonga, ai maisi o le whaatautainga, o ta amilo sanga whapenei, a ia whaawawina I le anga ia tui le lumanai. Ia whaau pea I le tausanga ma le tausanga. Ia le o na whaafoe, ia Missionary Committee na ia whapena ona, ia wa le langona lama ia sa ia aso, mana ngā solo mai. Ia sane a maua au pena tōno, tō malu. Ia terminei, ia le au whātuputupula ia tūlanga. Ia ipo le whamana tuina leon sifutau sang. O le aso luas fun ma le lua wa whaamoe moe, tala ina alo I aile neita amilo sanga, e peona fuafuaina, le pola kalame wa whaata oto I le lau ma le komiti. Wa, tasi le komiti ma le prestene. O le aso luas fulu ma le lua o le atatala alo I ai. O mana whiloa I ma le whiunga ni minsta, tanga rengo a onga, tālonga maa nuu li tau ne, whiunga se ula. Ia o le sauloanga whapitole, e a mata atura le solo whaaloa le tula e ono. Ia I lumo le whiunga I le maota le whiunga le li whaipule foile a le tua moa le whiunga I a te apea. O le whanga solo tu ala ia, se ia o lava ina wato ai te onu I tau to oto. Ia I le malai lea, la whiu ango sai pipi, o ina le o taku waitas. O le whanga solo ia le liki ki Samoa le I o le ngate sa la whai, e whape whai tu mo nei. O na amata lola I e sa minga rotu. Sa mia le sunga le whawhengai na tau le anu e kare se whakasa. Ia o le sao noa alo. Ia lola I o le sunga presidente, tala alo, ia whamoe. Wa o le whamoe. Ia e o le apena o na tō whape moe tasi atu au le ngate au salenga. Whape whai au au poru nei. Ia I la whiu anga fo le taulangi, whape whai maupuma lu suali, whaarwhitu mutatau. Masai muli anga efe o sai pipi. Mōli whamoe moe lea. Ina ia maru lalo tau, a mese la foi, ia tūlanga pe ona e. O le neita amilo sanga o lo lango ina malosi e company a le SAP, maasa whaafetai ai le peristene le anga le lei o le fo I company. I le ngata I le ata amilo sanga, ai whaapea fo I isi o tau mawhainga le asosi I tau sanga o mawai atu. E mori fo I atu whaafetai wa o le company le SAP, le fionga I le totoali. Ia po le fionga fo I le ngaftas. Ia po le sunga fo le whiangai. E le o tausanga ia e sa amata mai ane whamoe moe. O le sponsor maa losi ane ale asosi ki kiti Samoa. O le SAP. Ia o le mele mo mori atu whaftai tele. E le mawhai ona o mātou tau I atu le angale leo. O le au na ma le ofisa. I tūlanga o le tausanga ma le tausanga. O lo anga le lei o le ngata ipu. O meo tatao lo whaatino. Le whamoe moe o tō ninga. O se leni. E le mawhai o na mātou tongi ia mei. Ia tongi whaasine le tua. Pa ia le ofisa e mei se foi o company. O lo tua iai le ngata foi le asosi. Ia me se foi o nisi o whala tonga o lo anga lei ma lo whai ia. Le foi company I le whamoe moe peona ia le anga le foi a Samoa ma mea tau tālonga. Le whane nei se kone mo lau Samoa taulongolongo. Ma le awhaya sena tātou mālolonga pupu o na tuataliu mai lea mo ngangana wha Britania. We're going to have some short commercial break, then we'll be back. O le whaangaina o le ipu ai o se awala e mawhai o na fuafua le le iai lau mea tau mawha. Mai vaenga e tonu o mea ai ia awha le ipu I fuala au aina.
O le isi vaenga o mea ai whatutino. Ma le vaenga mui o mea ai ano po mea ai masoa. E fuana te le o le ipu ai le malo se mo mia ma whaonga ina le tino yaso taitana. Ia whaonga le ipu ai le titi mo tamaiti ma matua tausi. A o le ipu ke o lolo mo tangata matutua talabou o tangata ngaru e malosi. Fua le leila o tau mafa mo oe malo ainga. Good evening and welcome back to another edition of your TV2 News for tonight. Leading our bulletin, as Samoa prepares to celebrate Father's Day in our country, the Ministry of Women and Social Development held its program today at the Big Island of Sava'i for men with the theme Lalafo Malafo Lafo Ian Fale, to honor all fathers and their contributions to family, churches, villages and societies as a whole. Here's more on this report. As Samoa prepares to celebrate Father's Day in our country, the Ministry of Women and Social Development held its program today at the Big Island of Sava'i for men to honor all fathers and their contributions to family, churches, villages, and society as a whole, and the theme was Lalafo Malafo Lafoi and Fale. This event was also performed in our unique way and was attended by Deputy Minister of the Ministry of Women and Social Development, Honorable Sewa Mulifasitoma, the Chief Executive Officer Dr. Mema Motusanga, who welcomes those who participated in the events, which included some representatives of government ministries, organization and private business, especially of Sava'i. The ceremony was led by Reverend Awatama Esera to say a word of encouragement and thanked God for all the fathers and their importance in families, communities and churches and their everyday daily responsibilities. Honorable Sewa Mulifasitoma in his keynote emphasized that this is the 17th year since Samoa celebrated the special day for men to recognize their important role in leading and serving families, communities and churches, especially our government. Father's Day is the celebration of fatherhood and the influence of fathers in society. Wishing all the fathers of Samoa a happy and blessed Father's Day. Taptali Kitiona for your TV2 News. This morning, the management and staff of the Samoan Rentals visited the elderless in Mapu Ifangalele and donated a check of 5,000 tala and wholesale goods. Here's more from Leafana Naisekuni. It is more blessed to give than to receive. These are the words from the book of Acts that can be used to describe the main motive behind the donation that was donated by the management and staff of the Samoan Rentals for the elderly home at Mapu Fangalele. This morning, your TV2 News witnessed tears of joyful and tears of blessings, especially we are now prepared to celebrate the Father's Day for this year. It was an emotional morning when the reason for the donation was presented. It is paying tribute to a loved one, remembering him in this time of the year. The donation is fulfilling a dream and to pay tribute for Madeline Alva'a's late husband and to wish a happy Father's Day to all the fathers in Mapu Fangalele. Lili Molio'o from the Samoan Rentals highlighted the feeling of excitement when she first entered the place. It brings back so many memories of our late grandparents. The donation by the Samoan Rentals was a check of 5,000 tala and wholesale goods. Lefana Naisekone for your TV2 News. In other news, Samoan Cricket Association will start off the Samoan Cricket Tournament on the 22nd of this month to celebrate the 60th Independence Anniversary and the Tailwheeler Festival. Here's more from Elikana Lelifan. Samoa cricket was one of the historical sport that was founded by our ancestors, and it was starting to fade away due to the changes of the context that our youth used to live nowadays. But this was the main reason why the Samoa Cricket Association encouraged the continuations of this sport through tournaments just like the upcoming one on the 22nd of this month to celebrate the 60th independence of Samoa, also the Tailwheeler Festival for this year. The tournament consists of 14 teams that were
already registered. From this number include 11 teams from Sava'i and the other 3 from Upolu. The tournaments will be hosted by the village of Saipipi. According to an interview with the president and the board of the Samoa Cricket Association, Fiusiolo Au'ese, the president mentioned that the association is now looking to some ways that keep the spirit of this game alive in use. He said that Samoan cricket must need to encourage its continuation not only as a sport but as a remembrance of our ancestors. Fiu also expressed his sincere thanks on behalf of the association for the support offered by SAB not only for the upcoming tournaments but also the past tournaments. Lefana Naisekone for your TV2 News. That is the conclusion of your TV2 News for tonight. Special acknowledgement to the Samoa Water Authority for supporting your TV2 News. Until then, good night. Wale fai unga ne nālau Samoa taulogologo ne nei tūlao le fiafi, whaaleo ina le nganga o whawhatai i le pūlenga o suawai, mo langlango ina o lau Samoa taulogologo. Eman wia whaasausaunga le fiafi, tō pāsoifu.